haike Bangladeshi rong no tabuk joto Bharatni je state tongmani haike union territory tongmani joto thayo no rutugui bongni document rok verification khaimani yagulo borok no Bangladesh o deport khlaijaknai haike je bongni document kwbangma norok sawimana je Bangladeshi rok tabuk je phai tongmani kwbangma rang rui duplicate Aadhaar card duplicate voter ID card duplicate PAN card je kwbangma je national ni identity tongmani borok slamna jak haike amorok joto check khaijakmani yagulo borok no deport khlaijaknai haike Tiprasa rok khorosa khoroni comment khlai singmani miyao je Tripura o khada khaijakno amte haike je Bangladeshi rok no romoi hoda hojakno hnai haike je Ministry of Home Affairs ni bisingti dagi jangmani je Bangladeshi illegal immigrant hayake Myanmar amo joto state no hayake union territory no check khlaijaknai hnai saklaijangmani amoni bagi jusina ayang other state o khlaijaka that means Tripura bo khlaijaknai haike kwbangma o jago jusino samung kaham ke khlaijak yang tong kai kwbangma Tiprasa rok tongo kokti salai malayo haisi haipana tabuk ngagati sanani kono dorkar kri te mani bagi himale tabuk to borok announce jak je India ni joto state haike union territory tongmani jagao illegal immigrant no check khlaijaknai o jagao gmanjak hakai Bangladesh haike Myanmar borok no tese phiroge horjaknai hini samani amo chung koktumani bisingti nuko haike onyo state o khlaijaka that means amo Tripura bo khlaijaknai no tai amo India ni joto state haike union territory ni government ni bisingtui jar district wise detention camps lamdi hinai kok samani Ministry of Home Affairs hayake Home Minister Amit Shah so haike amo jusino tabuk samung chalu khlaire jaka kai district wise ni bisingtui haike amo DM ni bisingtui no samung choliwana haike kwbangma je Bangladeshi illegal tomani Tripura o amo Tiprasa rok similia kwbangma Tripura ni wanji bo songrok bo amo news ni bisingti coverage khlai tongka te borok kok bo sawi tongo o Bangladeshi illegal immigrant no honani haipeno borok basically kok samani ga kai Rohingyas rok no kok sawo haike amti kheno chung Jini Ramchandra Ghat ni MLA Saranjit no post khlaimani nugo on news no tuye je illegal immigrant ni Bangladesh Rohingya rok no tuye especially o Tripura ni kwbangma Tiprasa simia wanji bo songni news rogo bo sapukjak tongmani o kok no sawi Facebook o post khlai sawo bo haike chung joto no saimano tai kok tuma bu nukha je Bangladesh o kwbangma anti India ni movement choliwi tongmani bong ajagao Turkey ni NGO rok bo phaiye je kwbangma yang notice ni harong no bongni Bangladesh ni ha nei brainwash khlaiye kwbangma Bangladesh ni Dhaka University high-tech tebu kwbangma jatrapotre university rogo brainwash khlaiye je Bangladesh ni map amo India ni kwbangma state notice hairo amo Bangladesh ni under ro ayo Bangladesh Sultan ni under tongmani hinai borok brainwash khaiye amo slamne ni chesta khlai tongmani te kwbangma Bangladeshi illegal immigrant no yang notice te kwbangma je Bangladesh border kinar thai state dogo borok hori tongmani tomani bagi male bongni wanchungmung o jagao bongni borok no supungui illegal immigrant phai pano borok to bulai toklai chobak khlai borok India rong je sakepani segimi haje omomukum tutin saiman tongo aike amono borok or illegal immigrant hore bongni borok no oro dawi supungui borok o state dong no je notice te kwbangma je na state tongmani borok ni hinai borok claim khai tongmani omono nana ni chesta borok haike amoni bagini je o jagani borok Bangladeshi illegal immigrant tabuk tongui tongnai borok no jeskepano honani nango haike amoni bagini tabuk kwbangma je Ministry of Home Affairs ni bisingtui Bangladeshi illegal immigrant rong no tai Myanmar je illegal immigrant khalai phainai legal babe phainai rong no kono fan khajak lak amoni bagini bongni document rok verification khlainani bage 30 days omo time rejak tongo limit haike o time period no je Bangladeshi illegal immigrant ne je document check khalaijaknai ro bongni document no borok proof mark khaine je borok Indian nei haike o amtike verification khaimani yagulo borok manja khabongni document duplicate borok Indian ya borok illegal babe phaimani nei haike borok no tesa detention kemo toni woi ajorabo borok no check khlaimani yagulo borok manja khakai Bangladeshi nei illegal babe phayo nei borok no deport khlai hojaknai haike o Bangladeshi romjangnai ro borok bahike romjangnai hinga kai hailangkhano romjak lag kwbangma je bongni document borok
nainai check khlai net ni bisingti phanong tung jesa ni bisingti phanong tung tai bongni parents rok biang ni amrok jotono check khlaijak mane haike amoni yagulo jotono check khaijak mane yagulo borok proof manjaka je borok illegal babe Bangladesh ni phayo hnei haike borok no deport khlai hore rijangna je bongni haktor haike jo illegal immigrant no bahake bongni document verification khlai bahake borok no check khlaine bahake Bangladeshi declare khlaine bahake Bangladeshi hini saimana mo saimia ko butike check khajang no kabangma process tongi tongmano oro tumani bagi himale khoroksa no nang Bangladeshi bo illegal immigrant da fai na o jaga illegal babe da borok oro fai tongi tong fai amo check khlaine ni bahut muskil amoni bagi amo tabu kaham ka saimia ko butik haike check khajang haipana je wan chukmani je amte haike check khajang nai nei angno rongno sawirika agi rongni je report dongni mote tumani bagi himale je usakang thangnai mas rogo je ayang Gujarat tai Delhi rogo Bangladeshi rok no rutukjang mani Pakistan no rutukjang mani omo high system ka no rutukjago haike amo bo omo high system pano ngi mano haipano o jaga ro ngke je declare jangmani detention camp rok slamdi ne a jorao to khlaijak yau sakang rong ni to haike tebo manjagi mano je Bangladeshi rok ayang Gujarat Delhi hairok se hajar 6000 7000 manjagi tongkai jiyang busuk manjang no amo wan chugui nesidi haipano samung se kaham keda khaino amo chung jorao se saiman chinai jusino o samung chalu khlair jaga kai all India state tai union territory wo hake all India joto state hake union territory wo jusino o illegal immigrant no rutukmani je samung verification chalu khlai jaga kai amo Tripura bo khlai jangnai amo mukum to tuino saiman tongo tumani bagi himale je Bharat hapang chalu gui tongnai borok je neglect je bongni image tolau klak tu bongni image kharap ungthung hnei hake je baksa bukchu Tripura o dangno ba ni singi tongnai rok Tripura o ungnai joto all India o singkha ke Tripura bo ungnai haipano o samung buburu chalu khlai jangno ta joisino chalu khlai jaga chini oro busuk jora timan jangno amo se kok khai hasi amono ang chalia norok wan chugui nai sidang tom sanana haipano jesukpano manjak tu horka kai kabangma je Bangladeshi illegal immigrant no chini Tripura o amo beleke sawo je India even India ni amtike Bangladeshi rong rutugui horka kai beleke na sawo tumani bagi himale borok taisa phainani bongni bukhawo kirimani tongnai tabuk je o illegal immigrant no India o rutugui bongni document no verification khlai borong no tese deport khlai hojaka kai je o thinango fainani hini tongnai ro wan chugui India o illegal babe bongni bukhawo tese kirima tongnai je borok no bo rutugui amdeke tese deport daklai hojang no nei haike tamani bagi himale bongni haktoro bo borok tese thangai soginani borok tamni bagi himale borok aro bo accept da khaijang no khaijak ya amo kirimani tongnai haike ajorao je o illegal immigrant rok ayang boya ngi tongnai tumani bagi hine India o to bongni document illegal immigrant ne accept khayang borong no deport khlairi hojaka haike ayang Bangladesh bo borong no gosiang tonghaka amo chini o jaga ni ya nei haike borok ayang boya ngai citizen borok kini kasaro ngai borok birman mangai tongsina haike amoni bagi no amte haike wan chugui kabangma thinango khorsa khorongni hayafa nang mano haibano baksa buksu laithaga ka ba jora kiriangai phaipan mano hake tabuk jo illegal immigrant check khlaijangnani hini je declare mani Ministry of Home Affairs ni bisingtui India o amo Bangladesh tai Myanmar ni check khlaijangnai Bangladesh ni to deport khlaijangnai chungkok tomani bisingtui kabangma saima mani haipana je Myanmar ni illegal immigrant Mizoram hai kabangma je haste habai tongphaibai mani bong refugee ingai a jaga hunga deport khaijak lak tabuk je kok tomani bisingtui saima mani tomani bagi himale bong a jaga civil war hai ka choba choli tongo amoni bagi tabungni jorao borong honani belai risk ngi thangna amoni bagi borong no inquiry khai verification khlai borong no toni nai bolo bong na choba pai heke borong no honai haipana Bangladesh no ngakai tabung no hore rijang je Bangladeshi illegal immigrant manjang nai rong no je 30 days ni bisingo verification khaimani yagolo bong ni document no borok Bangladeshi je duplicate document nei manja khake borong no hore rijang nai haike amoni bagi tabuk joto borong no nayo je dakti plak kai je government
Indian government je amo kok sawai mani statement diri mani khlanyani hinai illegal immigrant rong no rutuknani hinai 1955 Foreign Act ni mote te Supreme Court rong ni je judgment rong ni mote hage je legal babe fainai Bangladesh ni fanung thung Myanmar fanung thung India o legal babe fai document soh boro o jaga o citizen ang fainai rong no boro ka toni jangnai je illegal babe fai boro o jaga o duplicate document khlai boro o jaga ni citizen ang tongnai rok boro no hangka kai hore jangnai deport khlai hage tabuk joshino o Bangladeshi rong no deport khlai hoja ka o jaga ni indigenous Tripura ni indigenous tongnai rok tei kwbangma notice ni jatra potre indigenous ST tongnai rok bong ni bagi bo kaham ngnai tmani bagi himale kwbangma Bangladeshi illegal immigrant yang notice of faimani basically sana thangka yang notice o Tripura o khaito tei tam sasinai o jaga rogo minority ingi tongmai kha o jaga ni indigenous ST rok je majority tongmani yagulo hage thinango je Tripura ni hai kwbangma haste ingi manu yang notice ni hage o jaga je Bangladeshi rok kwbangma je phai tongbai mani hage borok ulo je Bangladeshi rok je sawai tongmani omo chini hase olja omono chung kobjo khlaina hanain chamani borok ulo naifano manu tomani bagi himale illegal immigrant amsike phayo bongni population o jaga wa amsike bango borok ulo omono amti khino tep khlai segin nanai amoni bagi no tabuksuk jora Bharat haktor kha sinani nango tei borok je o amdike saklaimani illegal immigrant rokno hornani hinai rutugui omono phla kai samung khlaina se nangi tongkha hayang ke o jaga ni indigenous rong ni thinang notice ni indigenous rong ni thinang je Tripura ni to 30% tongmani omo tebo barui chini Tiprasa rok zero klai ka chung je facility mani tongmani Bharat sarkar ni bising tei amo chung manyangai chini Tiprasa rok tabo kwrui tongmani omoni se tebo kwrui ingai thinango belekhe birman ngai manu chini Tiprasa rok manago klai manu hake amoni bagino dakti phla kai o samung rong no khlai reka kai belekhe na sawo chini Tripura bo joto India hak torono hake norok omono tui tom kok sanan muchung komini bising tiki shahar manu je Tripura o amde hake khlai kai busuk jorati manjong tei thikai da khlaijang no amon norok je rule ni mote kai khara khlaijang no onya haste rok khlaima hage khara khaijang no komini bising tiki shahar de hake o video amsuk jora nong sinai tai norok o video no chaja ka like khlai di tai channel no subscribe khai di bell icon click khai di je pura ang katal video dawo nong noro notification sogini ni bagai hage jotono kaham tongbadi khulumka hambai